Rimarininchi. Punchaupa Mitakuinimpi. Revista semanal Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua Maluya Magelia Mataj Yachtanchipa Aujan Kichkan Ojeleguna Pareguna Kainata Rikche Karamuchkanchik Revista Semanal Rimarininchi Nishan Programa de Chicuan Kai redes sociales, plataformas digitales Nishan Takamarikiao Anjay Pagmeriki Yaibegunaiki Kai Facebook Nishan Rimarininchi Chaipi Chaineta YouTube Nishan RTV Rimarininchi Chaipen Periculash Kai Programa Yanchik Vivo indirecto Ojeleguna Paregon Vivo indirecto ya Chayna jarike programanchik tajallari nanchik paj punta jallari peja llapallaykichik tarima kuykulaykichik taytanchik pa sutim perike oqichalaykuna panchilaykuna naspatagrikunan chay compadres ninkuchu comadres ninkuchu manam ancha chaykunata yachallanchikchu pampachaykullawanchik ya pero ay kachkanman raymikuna llaqtakunapi principalmente wakpuno lawpi hatun raymi kay fechapi wawqilaykuna macho raimi manam kay ñuqanchik pa Semana Santa yakuchana hatullan hatun raimi kay ñuqanchik pa anchayna paykunapaqa hatun raimi wakpuno lawpi llaqtanchikkunapipis kachkanmi rikaw raymikunaqa bien kay man tupachispanku riki bien chaynaqa llapallaykichik tarimakuykullaki seguramente chaypi raymikuspaykichik manami kay programatapas uyarillachkankichik pero igual kay programanchik grabas qariki lluqsiykaramunqa chaynapi qipa punchawkunata uyarikunaykichikpaq bien apuraman riki rispanchik kay yunkamanta rimarisunchik wawqilaykuna palaykuna yunkapi riki o yunkatam nisunchik yunkatam riki kaqllariki yapaykullanku chay estado de emergencia nisqanta chaypaqmi riki kachkan chunka pichqayuq distritukuna chay lista ukupi pero imamantataq chay estado de emergenciaqa kay fenómeno niño nisqanwan mana kay parakuna kasqanwan mana hastawanqa chay actividad terrorista nisqanwan puntata kaytaraq ñawinchaykusun chaymantaña rimarisaq rikaw kaypi nichkan rikaw kay suqta punchaw febrero killamanta minchamantaraq aunque punta chay estado de emergencia nisqan manaraq tukupayman chayachkanraqchu tukunqa riki suqta punchawtaraq haykapitaq suqta punchaw kachkan martes punchawmanta kaqllariki qallarinqa kay estado de emergencia hasta pichqa punchaw abril killakama imanin kachkanmi terrorismo wak yunkapi nin chayna kachkanta huk delitukunapas nin entonces chay decreto de estado de emergencia ñachaq chuykamusqaña kachkan kay diario oficial el peruano nisqanpi chay decreto paso tiene que decreto supremo número 010/2024 PCM manda chay decreto tariki kay chunka sutiyuq tariki chaqchuykamunku nisqanchina institucionkunapi PCM ministerios chay tariki decreto kunakan todo número llam sutin riki manam riki claro kan yariki título rikao título llame de nisqanchina prorrogación de estado de emergencia en 15 distritos por actividad terrorista nisqachay título changata riki chunka chay wawqillaykuna palaykuna hinaspataq nichkan ari kay 8 de diciembre 2023 chaymanta hasta kay pichqa punchaw febrero punchaw kamas kay decreto riki kachkanraq porque suqta punchawta tukunqa pichqa punchawta tukunqa lunes kachkan riki pichqa punchaw kunan sábado domingo ya lunes llataña rikaw tukupanqa kay decreto Nasbataq riki nichkan
chay decreto yapachikun minis chaymi yapachaykun kurikao yapachaykun hasta abril killakama ñarikao hasta pichqa punchaw abril killakama imaynanpi wakpis kachkan paykunapa nisqan mina terroristakuna ninrikao mayjin distritukunata chay decreto ukupi tarikuchka kay piriki ñawinchasunchik kay distritukunata kay pinichkanriki distritos de Ayahuanco, Santillana, Sibia, Llochegua, Canaire, Uchurajay, Pocacolpa, Putis, chaymiriki kay provincia Huanta nisqanman tupan. Chay marcaman tupachkan kay distritukuna. Chaynallataq Anco, distrito de Anco, Aina, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena, Unión Progreso, chaynataqmi kay provincia Lamar nisqanpa. Entonces kay iskay provincia kunamanta rikao, provincia Huanta y provincia Lamar, yaykuykullan kuriki kay estado de emergencia marik kay no atamantara. Imaynanpas estaban kay actividades terroristas nisqanwan rikao. Chaymantataq ninriki kay decreto punchawninkunapis kachkan chay medidas restrictivas nisqan imaninan chay mana yariki lliw chay derechonchik ninchik rikao mistipi chay lliwchapaqchu porque kanriki chay control nisqanpas porque nisqanriki restricciones en el ejercicio de los derechos constitucionales. O sea que hay distritukunapi militar, policía pipas facilita jepikurusunkiman nas uchkuasiman aparusunkiman chay ninanmiki facilita mana necesitancho juez, fiscal chayra nichon uchkuasiman apasunaykipaq nispaq rikao porque kay Huamangalaw Vinchuslawpi Watuchanmanku hinatenqa prohibido chay rikao prohibido mis derechos constitucionales nisparica pero yunkapi ñataq mana chay derechos constitucionales kachkan restringisqan rikao mistipi chay rime chayñataq chaypi llamkarinan chay decreto respetachinanpaq pi nichkan Fuerzas Armadas y Policía Nacional paykuna riki chay orden público nisqanta riki rurananku chaynataq chay seguridad nisqantapas paykuna waqaychananku chaymi kay decretomanta rimari kunanñataq ñuqapa rimarini ari kay qayninpa wata rikao wata kay Uchurajay o kay Huanta Alto chay urqu bueno Uchurajaymanchu hasta chay na Cuyuchaca chay Alto urqukunapi chay enfrentamiento karura rikao y chaykuna kasqanrayku ya kay decretokunapas mana yanqamantachu y mana chayllachu enfrentamiento huklawkunapish kaqa pasaqkunapipas kan ya chayta riki paykuna sutinchanku terrorismo nispa pero wawqillaykuna pallaykuna sumaq yuyaymanasqaqa manañami chay chiqap terrukukunañachu manañami aswanqa narcokunamiki yunkapiqa yanqaña manam kay narcokunaqa kay San Pancho yunkallanchikpichu o Braim nisqan yunkallanchikpichu ay lliwchapim chayqa Limapipas kan kay Ayacuchopipas kan narcokunaqa Huancavelicapipas kan Punopipas kan lliwchapi kan yunkapiqa hasta donde Madre de Dios kay Braim Ucayali Loreto kakun Inaspa paykunaqa chay monte yunka ukupi montepi helicóptero avión chan yaykospanku chay cocaconatapas tarpuspanku chay pasta básica nisqanta ruranku rikao chay coca nisqantaya
Entonces, chaymi wawqillakunaqa manam sumaq rimarisqaqa kanchu chay terruku nisqanqa manam kanchu chayqatakunaqa manam kanchu pero sí kanmi chay narcokuna manam ni kay yunkallapichu nisqaypina kay Andes lawpipas y costa lawpipas Trujillo, Piura, chaykunapi astawan chaynakunaqa munaychakuspanku hasta wañuchinakuykunaman sapapunchaw haykunakuchkanku imaynanpitaq chaykunapiqa mana kanchu chay decreto eso es cuestión política nin wawqillaykunapallaykuna chayqa polítican imaynanpin chay política chayman tupachispamiki Holy hichatari lojo chokuchkanku awqichallaykuna panchallaykuna chaypaq mereke kay decretota hurqumunku porque si mana decreto kay emergenciakuna turanmankuchu o mana ninmanchu wakpiqa manañam kanña turukuqa narkullañam nispa niykunmanku imataq kanman anchay presupuesto cortakurunman kay yunkapaqa tanto presupuesto holje jamokon desde Estados Unidos manta chay debida nisqanta kama chay debida wak Perupe wak Brainpe miki combatichkanikuchu narkukunata aterukukunata chay wintuwan wawqillaykunapallaykuna holjita chaskikunku millones chaypi amaña kuka tarpunanpaq tarpuchisaqku chay productos alternativos café, cacao, imakunataña frutakunatapas llapanta chayta tarpuchinayku hollejita chayqa achka hollejipa chay hollejita imallapi tukukunku yanqakuna principalmente sueldonku paganakuyllapi porque sueldos millonarios chay debidapi uman kayka hollejita chay lojochokun actividadkunata ruraykarinku Hukisqa yanapakuyta ruraykunku chaypi millón hollejita gastakunku chay cuentowan ya pero kay yunkapa sutillanwan chayta ruranku kay Brainpa sutinwan yanisqani manan kay Brainllapichu chay narkukunaqa o chay narco tirukukunalla costapi, sierrapi, selvapi, kay nortepi, centropi, sur, nisqanpi wawqillaykunapallaykuna sierra niwniña Andespi niman costalawpi, Andeslawpi, yunkalawpi, yunchapim imaynanpitaq chay debida ninchu ari kachkanmi napipas, Tumbispipas o Piurapipas o Trujillopipas kanmi chaypipas llamkasunchik manamiki kanchu chay plantakuna hawachinankupaq kay yunkalawpi miki tarpunku chay sumaqta kisurunku kisuta apanku kay costalawman chaypi ñataq rikawan muyurichkan bukiwan apanankupaq carron apanankupaq Estados Unidosman o Europaman o China lawmanpas chay yunkapi tarpunku ruranku apiq baratulla costam chayarun chaypiq achka hollejita chaninña chaymanta chayrachinku Europaman Estados Unidosman caro llaqtamanpas como kay Perullapi chay coca kan uklawpiqa chay cocaína nisqan ancha chaninniuq wawqillaykunapallaykuna nada challa challa machun supachaykiman kachichata nalchata talchaykunku anchayna challan cuestan achka hollej wawqillaykunapallaykuna asís qamya supata qaraykunchik notin kachichallaykini kachichata talchakuykunchik anchay kachi talchakusqayki chayna tupuchallam cuestan achka allqa hollejpa chanin notin kiloykusunchik arrubaykusunchik quintalaykusunchik hinaptinqa millonario chaymi chaynarkunaqa millonario wawqillaykunapallaykuna nisqanchik yunkata imapaqmi kay decretokunata ruranku es estrategia chaywan chay hollejita militarkunaman
policía kunaman hapichichkan koriki wakaj kunaman gariga loco chukul hol jeraico aunque ya con pelea con a propósito chay enfrentamiento con apas kikinko puram chay enfrentan a conco porque irixen a conco comadre compadre canco en España tajricao como cualquier que si narco con kikinko pura su anchina kuskanko mana kay pero ya pues México jawares con chukla ya chay con kikinko pura wanyu china conco que con pelea con wanyu rachis pajari ki chay uruna pa ya pa imanin con chaita rantignin con atami que una icha ko iko pa mananya myo katanya rantiwana iki chikni gol si chumana kay na dikito ko na churang mancho na tenka manere ki debida pas achkatak chasking mancho como cae tanico churaico en la tendibida pues ya ves estado de emergencia cachcaño ay pues ya me canai con hasta más jolijita maña cuchcanco aunque ya como y si hasta pone che ticrei cancho que un calope manan cancho kai pirimachkan a ver uchuraga alto orjo mi ko aunque ya con apallegona uchuraga y jariki ñan ya manamiki sinarco con una patianan Laucho. Igual que hay primaris unchik, por ejemplo, Santillana, igual, es ruta. Yo chico aquí chapas, yunca, ucucas hangraico, chay, cucatar bungo, pues. ¿Ves? Entonces, ahí está claro y claro. A ver, uchuragay pitar pungucho alt orgo picotrinos pachu quiso mucho canco. Manami que. Pero echaga chainin porinco. Pero manami que uchuragay llanta chuporinco ja. Chay huera cuchacona, policía con, chay una rexina con yachana con mining, chaining, apas janco tapas. Única rota uchuragay yacho, aunque llegue con pelegona. Huklaw ninguna tapas poricón, chay huera cuchaconaja. Chay pinche famosos mochileros, ricao. Mochilaco y cospa con las poriscan corique or con gasan. Y chaquilaban corique, che control con las pasachicanco. Que son estrategias políticas que hay mama. Boluarte que hay con ataroras pan. Y mamán y ajaycuachcanchik, suaujiregona, pallegona. Son temas políticos. Caimanta, más rimarinanchipaj, con el video cachcanchaitan, cuyarigonanchik tamonane. Ahí que hay piñam descargas jaña carja. A ver, vamos a poner ¿dónde está el video? Mamá, chingara chino el video taga. Uy, chingaron. Plantas, planetas, a ver, descargas por cara. Chingaron. A ver, con el más cachegos un chiquito de Primer contexto. Texas acaba de demandar a
Justuñam kargenatin kunan chinkaron chay videonchik churaykunanchikpaq kasqachu maymanchiki chay haykurullani tenja a ver ichkaypi maskaykuspa tarikulaswanchik. Ahorita vamos a buscar unos minutitos pues kachkanmiri que Huku ex militar parimaris hanwauqillaykuna pallaykuna paymiri kinin kay rimasqayta justo chayta uyarinanchik karqa niriki claruyta kay terrorismoqa manam kanchu yunkapiqa porque ñuqa wakpi karqani nispa chay ex militaria o ex comandante o ex general chukampas imaychkachkarapas chaymi kay uyarinanchikpaq riki ña akllashqaña karqa tinkunañataq chinkarapuwan. Son casos que pasan, casos que pasan. Mayman chay yaykurun chay videonchik chaypi nichkanriki a ver chapis tariruswanchik chaymanta chaypi nichkan claruyta ankay terrorismo nispa chay sutinchayqa negociorayku chayqa riki favorecen chay yunkapi kaqkunapaqmi jefinkunapaqmi chaynata chay institución de vida nisqan paykunan chay beneficiakun chay leykunawan nispa rimarirqa wawqillaykuna palaykuna justo chayta riki uyarinanchik karqa y kay imam rimasqayta pay rimarin wawqillaykuna pallaykuna hinaspa sumaqtara aclarachkanpa rikaw y chayta riki kunan wischukurullani videota había un video un audio kunanqa chinkarapuanchik riki chapas recuerdollanman hinaptinqa bueno nasunchik rikaw kaypi justo a ver si un momentito napi kachkan a ver ay cancho bien wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chayna rikaw ya chay video chinkaron un poco rato paqñachiki chay video tariki uyarisunchik qhipapaqña chayna kayna problemakuna kan o abril killapiña quizá chaypaq kaqllapas tayarsunchik chay videonchikta estará por aquí, no creo, esto creo que es, no, eso es otro manam cancho, ¿ves? No hay, pues no hay, listo. Entonces chaymanta riki huk rimaritaq kachkan a ver kaychu karqa bueno kaytaraq rimarisunchik yachasqanchikna riki kay fenómeno del niño nisqanpi kachkanchik chay ukupi hinatinmi ña riki funcionario de defensa civil nikamunña kachkanmi presupuesto chay fenómeno del niño nisqan atendinanchikpaq hinaspa riki ña huñunakuykunkuña autoridadkunawan hinaspa desde subgerencia de defensa civil y COER Ayacucho chay pasuti riki centro de operaciones de emergencia Ayacucho regional nisqan chaypi nichkan sichun kay punchawkunapi kanmanpas lasta para chikchipara runtupara lastapara hukmi lasta huñataqmi kas lastapara chayna nichkan utaq llumpay para y mayqinpas sasachakuyman apanman llaqtanchikta maylawpipas hanaylawpi uraylawpi kinraylawpi kay ñuqanchik lawpi yatin nichkan kachkanmi presupuesto nispa rimarin Wilber Martínez como representante de defensa civil hinaspataq nin ari de acuerdo kay
programa que FN Sotio Ricao, un programa casi internacional, ya especialista con Ariki, ya peleamos cachcanco. El programa Sotio Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, más existe como FN. Chayniatak Servicio Nacional de Meteorología del Perú, Chayniatak Rexinchik siempre Senami Nispa, al Senami Miki Chay Sapapunchao Jaware Ricao, Sapapunchao Punchao con Jaware para Mongacho, Chile Mongacho, Rupa Mongacho y Taricao, incluso yo capaz William Kaikichik. Senami Ning para Mongas, Kunanga Rupangas Nispa con Aricao. Paikuna Ning, Aricai Taita Niño, Taita Che Niño, Caifeno el Niño Niskania. Ancha hinquilla, hinkli chuchuclao peja, suniglia ninco, upaya nispata calcao, bueno, el China lima y con otra moviarina China ya es con un fenómeno el niño awan chikpe. Cheta gaña nira y kichik ñawao que con una palegona, pasa programa con ape pero y chaga. Chévere, mayas canchita siempre para con que chaira confirmamos canco. Porque ya chévere coira especialista con mis cancara con la chaira garita autora con la marimuch canicao. Incluso ya es fenómeno de niña ya haya caigamo ganich cangoña. Chaisiri kinin kai último trimestre 2023 mantas hayarin mancasja. Kai fenómeno del niño nichcanta con anga. Con aña tarnichkanka último trimestre mantam hallarera ganispe jainin pe enero que ya piña tarningo manara mi chaera me febrero pera chayamonga o kai puncha opera chao piquilla enero pera me chay niño chayamonga nispata grimargako ni paikuna pas de acuerdo niskan man chayancho ha ali kaimi chay chica prime niskan man chayancho konanga. Último trimestre, ni son último trimestre, ni para octubre, noviembre, diciembre, ¿o? Octubre mantará, me hallaré gaja, ni chcangña con anga. Chayna pataña, ojo de con palego. Paikuna pas kachkangña, kai Ayacucho mantari machkanchi mana Perú manta chua. A nivel Perú, a nivel nacional, kai kachkangni calmas en cona. Ni chcangña. Hanchis Hawakpis kai defensa civil Tajirungña. Yachta sasachakuyni captain ahí mismo pawachimunankupaj. Mailao kunapis chay tajikuna kachkan. Tarikuchkan kai distrito Pausa Cora kai hanachos meo provincia kuna. Pero capital ning manari que provincia Puquio, Sancos, Huancapi, Barae Aina y Central Ayacucho. Chay hanchispis tajitari que roarunco chay pi tajirayacuchkan waukillaykuna pallaykuna. Imakunas tajirayachkan yachta atendinankupaj calaminas. Tú así taps aparon en hotel calamina terigao. Hatanapa. Justamente Jailin Pachaga aparon yari kwa sula un curakora la manga. Achka wasikuna terigao posiblemente chay mangari que ya pawachin kunya chay almacén man terigao. Carpa kuna pskachgansi. Chay tagliapa herramientas pico, pala, carretilla posiblemente terigao. Plato kuna pskachgansi con gaitapas plato chantin aparon yok yari kao. Kachkan plato chakunaps. Pait kuchunda pues que tiorus pang soto y trovaron nada balenya churicao hasta chakinanga colchonga chaki con killantingrachta. Ya semana en chaki. Pero ancharupa epeja skaikim sa puncham chaki no. Bien, colchon con apskachkans, che cama con apskachkanse. Ama jala pampa pu. Che damnificados niskan con puñunampa. Kachkantaxa frasada con apas. Y chayñata kakuchkan wakej kunapas. Paikunapa tiantiaikus parantipakamus hankuman ina. Chakay pausa lao picha pasa korongnya chaytak ñam atendichkanikuña kay tajinchikwan nin wawqillaykuna pallaykuna.
Chayñata yachasqanchik hina chunka tawayuq distrito riki ña kay decreto supremo 005-2024 chayñata decreto supremo 006-2024 PCM nisqanwan ña sutinchasqaña kachkan chunka tawayuq distrito a nivel de región Ayacucho awqillaykuna pallaykuna llaq pachak masmanta solamente chunka tawayuqlla rikaw chayñataq nichkantaq kimsa distritopiqa chay prórrogo de estado de emergencia nisqanpas kachkansa chaynaqa nichkan paykuna autoridadkunatas riki chayna sasachakuy hawanchikpi kaptinqa hikutaykunanchik chay yanapakuykunawan yanapawananchikpaq utaq ri hukaqnin chay sasachakuyniyuqta yanapaykunankupaq porque chay saschakuykunaqa ñuqanchiktapas pasaruaswanmi ayllunchiktapas riqsisqanchiktapas o llaqtanchikkaqtapas o vecino llaqtatapas o llaqtayuqkunatapas entonces chaypaq riku awqillaykuna pallaykuna chayñata nichkanta qhawan kachkaniku kay institucionkuna yanapakunaykupaq nispa sector salud, educación, agricultura, transporte y Ministerio de Vivienda. Paikunas ahí mismo pawarispanko, jawarinjaku, sachakuy kapinja, y jawarichkankuñariki, sachakuikunapa, kasjampija. Inaspa paikunapa jawariskanmina, chayanapakuykuna apurauman, sachakuyniyuqman, chayaykunampaj. Chaymanta nichkantaq ari kay punchawkunam sasajawari nispataq rikaw qunqaytapas mayqinpas nichkanchik lastapas o parapas chichiparapas lastaparapas o parapas chayarimunmansi aw hinaspan sachakuyman churanman riki aw llaqtanchikunata anchay paqrik chay llapan chay institución ñawinchasqanchikuna kay salud, educación, agricultura, transporte y vivienda apaykunaman pawarimuspanku hawarinanku chayñataq hayninpa pasaq punchawkunapi yachasqanchik hina anchata pararon en kimsa mayo riki aw ñuqa iskay mayulla nispalla niskarqani astawan kimsa mayo hina kay ojollo mayo milpo mayo chayñata kay putaqa mayo aw chay mayukuna huñunakurun kay San Lucas hanankunapi anqa mayo chaykunapi chay kimsan huñunakuykuspan riki chay tubuchakunawan churaykuspa yaku pasananpaq churaykuspa allpawan pampaykusqankuta achka kutita aparqarin riki aw iskay kutita nishuta aparun y mana chay iskay kutillatachu wawqillaykuna pallaykuna aparqaqa achka kutitas apachkaptin rikuruspanku harkachikusqaku chay tractor ahí mismo yaykuspan harkachikullasqa inta chay iskay kutitañataq tuta rikan mana pipa rikusqanta llapachanta rik pampayta aparullarqa rikaw punchawqa chayna hikutakuykuptinqa ahí mismo hawarispankus tractor pawarimun hinaspas chay yaku pasariykunanpaq aspikacharin manaña dejanñachu mas mirananta y chaymantañataq tumpata chay para tukuykuptin chay minuchaykuptinqa ahí mismo chay tubuchawan pampaykunatinqa iskay hora kimsa hora según rikaw a veces a mediodía chaynakunalla riki interrupción de tránsito nisqan kan iskay kutita misaq aparun alliallinta rik huknintaqa punchawmanta huk punchawpaq riki tukuy punchaw huk punchawpuni riki sachakuykarurqa karukunas mana pasayta atirqachu chay qipantaqa iskay punchaw rikaw iskay punchawmantaña allichanku chaymantapas nintaq rikaw ari manam chay vía los libertados nisqallantachu apachkan hasta wanja huklawkunapipas ñankunata
apanma yuqlla nispa. Chaymi nichkan chay intervención nisqankunapaqpas mana chay empresachu qullqinwan yaykun hinaspa allichan chay ñanta caso kay Villa Los Libertadores caso San Lucas chaychataq mana yacharqanchikchu rikaw ñuqanchik ariki chay empresa chiki rikaw chay allichachin nispa porque chay tractor chay volquitikuna chay tractor aspin llamkan volquitikunata ajut apamun chay tractor ñata riki aspin llamkan tapan rikaw volquitin kuska tapas pan rika sumaq planucha toruan carro purinanpaq imatataq gastan combustible nisqanta chay combustible taqa mana chay empresachu churan astawanja kay defensa civil nisqanmantas churasqaku porque chayna nichkan demandaron la intervención con maquinarias y dotación de combustible para restablecimiento de vías nichkanmiki inatenqa kay defensa civil si chay combustibilitapas hapichin kaywan ya allichaychik nispa entonces mana chay empresacho chay maquinakunaqa riki chay volquete chay maquinaria chaykunaqa empresapa pero claro empresa maquinaria antaña prestan riki chofer nindin riki pero combustible y nakay proyecto manta riki wawqillaykuna pallaykuna kasqa porque proyecto inata riki ruranku riki por tema del fenómeno del niño chaymanta pacha kasqa chayñata nichkan ari distritukunawanpas provinciakunawanpas hawan llamkachkaniku parlalla nin chaynapi kayna saschakuy kaptinqa apurawman pawarinaykupaq nispa quizá riki kay defensa civil mana sapa llaqtapichu kachkan riki llamkapakuqninkuna riki pero ichaqa sapa llaqtapiq kachkan autoridades comunales autoridades centros poblados chayñata distritales rikaw tenqa riki comunal pasaremos alcalde kaymi pasakurun lluqllam aparuanku nispa qayakamtenqa ay mismo distrito qayarin riki señor defensa civil lluqllam aparusqa llaqta masiykuta kay llaqtapi nispa qayaykamten ay mismo defensa civil pawarin porque kay tajinkupa kasqanman hina rikaw yanapakuytañataq chay qhipanta chayachinku rikaw quizá ñanllatapas aparun hinaptinqa bueno combustibletaña rikaw quizá llaqtay todos aparun tiurunpa diu llapa machankunatapas atia carpa calamina según riki qawarisqankuman hina wawqillaykuna chaynam kachkan kay asunto del fenómeno del niño wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa simplemente comunikananchik autoridadninchikunaman autoridadninchikunañas willarinqa paykunañataq pawarimunqa pero ichaqa apurawmanmi pawakachachina autoridadninchikunatapas a veces autoridadninchikunaqa tumpata puñurin riki funcionarios a veces puñurin paqarinñaya minchañaya ninankamaq punchawkunaq pasachkani ahí mismo chay intervención kana riki emergenciapiqa ahí mismo kunan pasakurun kunan kay horas kanan kay rato chinatenqa ya iskay kimsa horamantaqa ña atención kananña ahí mismo mana pajarintaraq horario de entrada de funcionarios a las 8 de la mañana chay horataraq yaykunqa 9 de la mañana o 10 chayraq movilización 12 tarde kuqtaña o manapas chayamun manan chaynachu kanan pipis chay riki atendichinnakunanchik kaytaq ñuqaña nichkani manan chaytaqa paykunaqa niwanchikñachu ñuqanchikpiqa exigikunanchik rikaw manachaq de frente defensa civil señor defensa civil alcaldeyku funcionario mana willamushusqankichu apurawman ñuqaykuña willaykamusaykiku nisun ñuqanchik de frente qayarikuna rikaw kuerayakuchu defensa civil y paykuna riki apurawman pawarimuspa atendiwananchikpaq chayno wawqillaykuna pallaykuna chaynaq kay fenómeno del niño imaynam kachkasqa ripuy chakiyuqllaña rikaw kay febrero killata ripukunqaña kay fenómeno del niño hinaspaqa yaykuykamunqa mama niña nisqanña
chiri kaykunañataqmi chay quni chillkasiki tayta niño chay mama niñañataqsi chiri warmi chariki sipascha chiri sunquyuq y chay chiri sunquyuq sipascha chayamunqa chay fenómeno de la niña nisqan hinatinqa chiri kakunqa ancha chiri tulluchallanchikpas katkatatanankama chiri wawqillaykuna pallaykuna chaynata marima kachachkanku especialistas internacionales wawqillaykuna pallaykuna antes kay Perú suyup especialista tukuq masinchikunaqa chaynapataña nikusunchik ay manami que especialista kunachu especialista tukuqllamiki paykunapas contacto kachkan chay instituciones internacionales nisqankunawan paykunaman qhawachkanrik chay satélitekunawanra chay satélitekunawan qhawaspanku riki willamun ya señor gobierno Perú kaymi kachkan waqmi kachkan nispa willamun anchayraq yachanku riki wawqillaykuna pallaykuna entonces ñuqanchikqa ñamiki taqwichakurunchikña chay especialistas internacionales nisqanpa willakamuyninta chaymi que nichkaykichik kunaqa ña niñañas qallaykamunqa kay niño tukuruptin chay niñamanta rimakuyñataq kanqa waqaychakuy qunichata punchu sapacha wali sapacha purin nisparika puñunkipas kamapipas qone achka ovejapa haran raktay qawaykimanpas raktay bien wawqillaykuna pallaykuna paqayqa imantapa rimarinchik iskay temamanta asunto de emergencia chaymanta rimarinchik yunkamanta kay fenómeno del niño nisqanmantapas riki imaynatas autoridadninchikkuna qhawarishkanku chayta riki ninchik riki ya todo tajipas kachkasqaña allinmi chay tajikunaqa listoy llakachka natinqa qunqayta tajipi puchurunqapas imaya pasakunqa riki chaytaqa qhipataña yachachikasunchik puchurutinqa imatay ruranqaku y sichum kanqa kay atención bueno kachkasqañam tajichakuna riki mal rimari kay programallanchikpi bueno kay noticias internacionales qanmanta rimarikusunchik pero kayqa como más que noticia internacional reflexión nisqan ruranapaq wawqillaykuna pallaykuna kaypim kay willakuyta tarichakurullani kay panichanchik qhawasqanchikmi riki iskay profesión niyuq iskay tukurun riki estudiunta chay misterimay brinchik tiene 2 carreras profesionales hinaspatas kay panichanchikqa riki ñuqanchik qhichwakuna hina ñuqanchikqa somos bilingües bilingüe qhichwata rimanchik castellata rimanchik ya somos bilingües ya pero kay panichanchikqa rimasqa kimsa rimayta paysi riki estudiunta tukurullan kusisqa kunanqa profesional kani ya tengo 2 carreras soy especialista tukurun hinaspañitas ya kunan qullqichataña ganakusaq kay estudios qayman hina nispa nin hinaptinqa wawqillaykuna pallaykuna llamkayta maskan hinaspaqa manas tarinchu llamkayta wawqillaykuna pallaykuna hinaspan riki rabianwan riki bueno TikTokman yaykurun chay TikTokpiña publicaramusqa hinaspa riki nin ari kay iskay profesión niyuq kani kimsa rimayta rimani seguramente inglés o ima idiomakunay riki chaytan rimani pero manan tarinichu llamkapakuyta y chayqa pasakunmi kay Perú suyupi may suyupipas pero kay panichanchikqa mayjin llaqtayuqtaq kasqa paymi rikasqa kay New York llaqtayuq kay Estados Unidos laumanta pacha y paypa kay vidanta yacharunchik riki kay internet nisqanta chay TikTok nisqanta kama paysi nin iskay profesión niyuq kasqayman hina manam ñuqaqa munani achka qullqi ganakuytachu
Hayachaykuipaqa chay sueldo mínimo nisqallantapas pagachawachunkuya nispas nin. Sueldo mínimo. Estados Unidos haykay chay sueldo mínimo rikaw mana yachanchikchu Estados Unidos llaqtayuq kanchik. Kay Perú suyupi mekis 2080 chay rikaw sueldo mínimo. Estados Unidos más rico. Pero manasa chay sueldo mínimo tapas pipas paga y tamonancho. Y aunque pago sé que al mínimo ya tan pagaban que ni hispanite mana nin. Y cae pasa con ya o que con y pasa con jamás tamanan cae primera vez yo. Panchachit cae pasa, o que con quizá y mana subida con cuchuricao. Hay casos, haré rexinchik meachka profesional con ata universitarios a título con mana chay profesión en copichu llam capaconco. Contadores, economistas, abogados. O aquí pamkan tindan o aquí pamkan taxi, o sea carronco taxi con. Pero aquí chay taxi taroranco ya como cachuelo, chay ta jorasa ko ta puncha llam capacon respecto tan yoxenco ta digo ta. Sinachayko spari que taxiarna hasta puño ya pinanga minas pa cotigans puncha con temprano ya tayo mis llamo. Chay pas kashatakma. Chika Juan ma ariquiño que siempre taxi man que es pichcane. Parlarine. Yo soy abogado, yo soy profesor. Pero imagíname a ver que taxista acá, tienes paño cañata así payani. Manami que hoy le ganas cancha hay pachacuncho que taxi pemi que cacho y le achaco y conchi que lunchi lianchik pajpas. Desayuno lianchik pajpas. Sueldo ganas hay con mana hay pa concho nis paning wow que ya con apaya con. Y chihap chay. Yo kaya ips iskay kimsak urora ipima tarikulianchik. Hoy le kay chanta chuwak chanta chuyay común man. Nis parece igual va que es una pasicao son casos jipa punchao kuna te segura más que hay asunto cangare por ejemplo mana yang harima kuicho kai Perú suyo picach cangare que Venezuela llaqta yo vera huchacona ricao achka chaymanta tanto rebargancha venezolanos bene cocona huktak mi casa pis bene cocona bene son nin taitan o maman venezolano y o taitan o maman colombiano beneco Venezuela Colombia beneco mientras venezolano puro venezolano ya chamo colombiano puro pues colombiano ricao siempre hay que tu panacha ko ikachkan riga konan haika ya kachkan Peruco, claro, Perú colombianos o Perú venezolanos peruano con arikia o peruana con aucas maírin pasicao choriaron su hachapagoron pas venezolano o venezolano pata o venezolano pasikiao choriapagoron o chocoron pas peruano pata o peruanoa, ¿no? Entonces China, entonces ya chapuchaña, chacrochaña, ricao. Bien, mana chayma chakro kuimanta chorimarqani rimaytaq munarqani hasta kayman tupachispa. Venezolano kay llaqtanchik tarikullanku tituloyuqkuna, estudios universitarios nisqanniuqkuna. Wakiq si llaqtankupi kasqa doctores, profesores, abogados, enfermeros. Llaqtankupiqa profesional con título. Kay Perú suyman chayaramunku atisqankupi llamkapakunku mana profesión inacho inas papas así que kay Perú suyupi llamkapakunanpaqa chay título tamik chay convalidación nisqanta rurananku mana ni convalidaytapas atinkuchu porque chay convalidaytapas requisito kunapaq hayka venezolanos profesionales título maquillo kay Perú suyupi llamkapakuchkanku como albañil, vendedor ambulante,
pintor imallam kaychapipas Julio ganachakuypia. Igual, es un profesional kay panichanchina. Panichanchitaqa kay pasachkan hina kikin llaqtampi. Entonces venezolanakunañataqmi kay huklaw llaqtayuq rikaw kay Perú suyupi tarikullanku. Jepa punchawkunatapas mayraq yakanqa kaykuna, a veces chaywan ni ganaspas kanñachu ni estudianapaqpas, pero de todas maneras hay que estudiar wawqillaykunpalakuna. Hay que ser especialista algo. Imallapipas especialista yakasunchik. Chayna pereki llamkapakuyllatapas tarichakunanchikpaq, llamkapachakunanchikpaq. Bien, kay willakuyrikiqa que huklaw llaqtamanta chayarimurqa, pero lliwpaq riki manera reflexión wawqillaykunpalakuna. Reflexión. Ya, kaynakunama pasakuchka. Bien, chaymanta más willakuy riku wawqillaykuna más willakuy. Anki manañan churaykamurqaniñachu futukunata, pero kay willakuy kachka. Waka Chile lawmanta chayarimun. Wak Chilipis wawqillaykuna pallaykuna tawachunka suqtayuq wañukullanku. Nina rauraypa rupasqan chicharrukurullanku, teqterullanku wawqillaykunpalaykuna chunka, tawachunka suqtayuq, mana chunkachu, tawachunka suqtayuq chilenos. Pitaq chay willakuyta chaqchurimun hina kikin presidente chileno wawqillaykunpalaykuna. Payriki ministerionta kamarik chaqchurin. Ari kayna sachakuymi kay Chilepi pasarullawanku nispa willakamun wawqillaykunpaq. 46 muertos por incendios. Mama. Incendios. Ñuqanchikqa parapi. Para chawpipi, yaku chawpipi. Ñaqapas pararimuchkarqaraqmi chaymanta ipulla kaypiq pasaron uklawkunataq paraymarqapas. Pero wak Chilipiñataq mana para kanchu. Porque kay paraqa hasta Chile hanaynin patankamayan. Mas uraylamanqa manan para kanchu. Chakin kakuchu. Porque kay fenómeno niño nisqanqariki kay línea ecuatorial hasta trópico Capricornio y Cáncer chaykamallam chaymanta qaya manañam haypanñachu atinñachu chaykamallamiki. Ñuqanchikñata kachkanchik tumpa chawpichapi rikaw, tumpa yaqa Ecuador cerca más o menos rikaw, más o menos chaychapi. Según kay tayta Gabriel Boric, presidente de Chile, paypa willakamusqanmi hina tawachunkas teqterullanku chay nina rauraywan. Pero nichkankiqa tawachunkas suqtayuq nispata chay suqtañataqsi ruparusqaku. Chay rupasqataña hospitalman aparullasqaku riku, hospitalpiña atenderullasunchik chapas salvakurumarqa nispa aparullanku hospitalman. Ancha hospitalpi chay suqta wañukullan wawqillaykunapalaykuna. Según kay mama ministra del Interior Carolina Toja, ministra del Interior de Chile, paypa willakamusqanman hina waranja pachak wasikunatas ruparun. Waranjantin wasita wawqillaykunapalaykuna. Mana iskay kimsa wasi chaytachu qayninpapas kay Costalawpi o Limapi kay Santa Anitapi chunka cuadrata rikaw tuqyaruspan afectaron rikaw. Y chayñeta chay hukninpipas igual rikaw chunka wasita hinalla rikaw. Pero kaypiqa manan chaynañamanta rimaskanchik. Waranjantin wasitas ruparon wawqillaykunapalaykuna. Entonces chayna saschakuy kachkan wak Chile lawpi futukunapas kachkan manchakuyllapaqñami yaqa infierno hinaña. Infiernopi quizá fotollapipas videollapipas rikurqankichik. Chaynas wawqillaykunapalaykuna. Chay nina asuykuqa teqtestinña.
Chaysi kay taita presidente Boric, presidente chileno Boric, decretaicuña decreto de estado de excepción constitucional provincia de Marga y Valparaíso. Anchay iskay provincia kunas ni narauray ukupitari kuyanko, provincias Marga y Valparaíso. Ya incendios forestales nishan kashanraiku. Señata nin toque de queda pas kachkansi. Pusak horas manto se cae hora jaña toque de queda piña kachkanko chilipe. Toque de queda pas kachkansi o gilegona palegona. Nas pas chay nina lauman asui kunan kutaps mana deja yachkanchu. Maijin llaqtakunatas chay nina raura y hayparullan. Comunidades de Limache, Villa Alemana, Quilpuy y Viña del Mar. Maya y mama chay Viña del Mar pejarika hasta taki kunatas organizan kun chay mampas kay Ayacucho mantarinko, achka kay Perú mantarinko, achka karika ganakamunko premio kunatara karikao. Ganador de Viña del Mar nis para trofeo kunatara kapamulyango pas. Chay tarikinin Jainapunchao. Que Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres Senapred Chile, Valparaíso y Marga chay picascunas niriki alerta roja nishampim kachkanchik puka bandera cha watakoikos kam kachkanchik ay misbulla pawaj hinallaña chay alerta roja pejarika hasta bombero con hasta sereno con paso policía militar para que hawampi pachayogliañan puñunkupas ahí mismo silva caigamos, jaya caigamos, tú caigamos, pitu tapas. Ahí mismo, pawarinapaj. Emergencia peja chaina mi cuaujile con payo, bombero pues igual, ya pachantillanes, puñón cupas. 565 hectáreas nishan, mamá chaya, mamá, ay, cachacara chiquichaja. Wasikuna rupanan pa amachayanko. Nawan, yakuan, upachillanku, bañachillanku, wasita. Manas, chayta pas respetancho aujilegon palegona. Chayta nichka manan chayllacho. Manan chayllacho. Chay 565 hectáreas lacho. Kachkan sukpas. Hasta reporte viernes. Acá hay complejo tablas y reserva Pañuelas, Valparaíso, chaypis kachkan. Tawapachak hectárea Rupasja. Chayta hay localidades Moscoso, Comuna Quilpe, Villa Alemana, chaypiantas 80 hectáreas. Chayta riki 2 caminos locas y más soteo con nada, dos locas. Valparaíso, chaypiñataxi pajua pichja hectárea Rupasja. Tenga chayapan tupurusjaja. Tanto hectárea o warangantin más hectáreas o aujileguna paleguna Rupasja. Chay si chay manriki ya pawaringuña ya pa yanapa kojkuna. En aspachay Comité de Gestión de Riesgo de Desastres GOGRIT chay naniti Chile pesotin. Chay pas llam kaiman si churakullan kunan pas o aujileguna paleguna chaupi punchao manta. Kunan punchao. Kay rimareja jone chalo aujileguna paleguna. Jone chalo kayna puncho kunan puncho chay willakoita chay chimulegichi. Más rimari o aujileguna paleguna kay programa yanchikpa que foto con atamana chora muchkanicho. Porque como es internacional es un poco prohibido casjangraico. Foto con chorega, pero rimach cancha normal taya. Chayna danichkan kay pejukuillakuy kay Perú mantaña willakuy. Kay sutran nisjantas reorganización nisjanta rorangaku. Oficializa decreto de declaratoria de reorganización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Sutran. Mama. Por 180 días.
180 días haykakilla ya chawpiwatami kiaw mes chawpiwata rikuwawqillaykuna pallaykuna reorganización mayaykunqa pero mana chaykunallachu llapantaq ñawinchaykusunchik kaypi wawqillayku kayta misaq fotochata churaykamuyman kayqa mana normal no. Solo internacionallapi mana atinchikchu chay sutichakuna fotochakuna churaykuyta. Aquí está, listo, ahí está. Transportes. Reorganización ya haykuchkanku llapachan transportita. Parte administrativo. Chayneta gestión de Provías nacional. Provías descentralizado. Pronatel. Pro movilidad. Y Sutran. 1, 2, 3, 5, 6. Y en acá el Ministerio de Transportes ocupe Sohtata. Son instituciones internas, Ricardo, pero que el transporte man pertenecen. China Tarimarin Kaitaita, ministro Raúl Pérez Reyes, ministro de Transporte y Comunicaciones. Sutran Jimam, Superintendencia de Transporte Terrestre, Personas, Carga y Mercancías, Ricardo, más exceso. Y hay reorganización, hay decreto supremo 003-2024, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hay capi. Kunan puncha, guauquile con la paregona, que huilla coita, jone, ya tam leo, apareca munchi, que guauquile, manam, churas hacho, manam, que jonasas hañacho, man, a veces jonasas hacha con atas, apamunchik ma, jonasas hacha con los misking ma, a veces huilla coigona. Pero con anga kai joni chal, kunan puncha me kai decreto yoxi karam guauquile con la paregona. Reorganización de estas instituciones dentro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Decreto Supremo 003-2024, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y chay decreto yoxi karamon publicasja kai diario oficial el peruano nishampe. Si chonjam ley tamonanque chay decreto taña un chaycuy tamonanque. O tagari que ñoga transportista canne, a ver quiero informarme nispay que nichkanque. Más que decreto supremo 003-2024 Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que hay diario oficial peruano nishampe, kunan puncha o públicas jata. Honne chayato aujile con palecona. Chay comité reorganizador, kachkangrina que hay ministerio ocupillamka, iskay representante. Chayñataq se kay despacho ministerial manta chay huknin iskay representante ka despacho ministerial manta se kikin ministro pa chorasqan huknin chay umallinqa presidente kanga kay sutran nisqan mantañataq se superintendente kanga presidente ejecutivo de Autoridad Nacional Servicio Civil chaymantapas chayñataq secretario de Secretaría de Gestión Pública y Secretaría de Integridad Pública de Presidencia de Consejo Ministros chay huiracochaconas llamkan haku kay reorganización de transporte nishampe ojilaykuna pallaykuna ima taya tareroyanku rika chay hasta Ministerio de Cultura pipas tareronqa kusquiñukuna luchapi kachkanku kay transportes pipas chay sutrampi imakunata tareronku nespekunanqa reorganización haykurun llapachanta rikiaw noticia de hoy día wawqillaykuna fresco y chaya mananqayqa churasqachu noticia de último minuto. A ver, kaymanta imatawantaq niwanchik, a ver, ñawinchaykusunchikña mas shata rikaw comisiontaqa ña ñawincharunchikña chayanta rikinin chay comisión si llamkarinqa suqtachunqa punchaw chay instalakuykusqan punchawmantas chay yupanqaku mana kay decreto lluqsimusqanmantachu tenqa haykapilla instalakuykunqa posiblemente pagarin minchakunaqa willanakuyta riki chaychinakuchkasunchik ñam instalaykunkuña nispaña rikaw chayñata nichkan kay llamkaqkunas mana sueldota chaskinqachu huk soltapas
Claro, pues cargunku kachkanñata, chay cargunkumanta ña chaskikuchkanku ña sueldo chankota. Sueldongota chaskikuspaqa imapaqñama uktaqwanraq chaskikunqaku natin chay sueldollawan ari claro sirvikunqata como currículum nika yo soy comité organizador. Chay raykota qayarika paykunapas sirve de currículum pues. Chaymanta kaymanta tukupanapaq ninriki chaywanmi tukusunchik kay corrupción nisqanta kay Ministerio de Transporte ukupi nispa ojalá ya tukunmanku reorganización traykullanmanku kay policiakunatapas hinaspa policiakunata llawqa chay psicólogo nisqakuna analizachikmanku rikaw chay allinman riku awqillaykuna familiaykuna. Entonces chayna kachka transporte yaykuy kuchkan reorganización man wawqi challaykuna pani challaykuna. A ver, noticias internacionales nisqanta riki masta tajuchakuykusunchik. A ver, maylawmantataq kay willakuy chayrimun. Hinallam kay Medio Oriente nisqanpi kachkan sikunakuy. Manañam riki chay Israelkunapa chay Hamaskuna chay Franja de Gaza nisqan atacayllañachu. Chay Hamaskunata chay Franja de Gaza kaqkunata riki hina musulmán religión niyuq runakuna chayna kan riki waqpipas achka grupukuna ima sutiuqkuna ishka compas tanto sutita sapa llaqtapi iskay kimsata churakunku son varias organizaciones. Kay Hutis nisqanñatami Yemen chaypi kachkan huk organización Hutis nisqan. Y paykuna wawqillaykuna pallaykuna imata rurachkanku. Ya barcokunatami que yo bombardeachkan dinamitachkan kunatin ya Estados Unidos pas chay Hutikunata kay Yemen piña bombardearonña. Achka Hutitaña bombardearon. Kunanja kay Canal Suez otaq kay Mar Mediterráneo nisqanmanta kay Mar Rojo nisqan chimpayqa sasas wawqillaykuna pallaykuna. Junqayta riki chay taxa bukipi mayqinmanta rikuriykamun hinaspas balatakunata, bombakunata, misilkunata otaq chay dron nisqanta kachaykunku. A veces tuqyarachinku, a veces hundirunku, a veces sasachakuy kachkan wawqillaykuna pallaykuna. Tinsi mastaq amenazachkanku chay Estados Unidos, Gran Bretaña y principalmente kay Israel buquikunata. Mientras buques chinos y rusos chaytaq manas tupankuchu. Ima chayllantapas manas tupankuchu chay siriki buquikunaqa sapa buqui may llaqtayuq kasqanman hina banderachayuq purinku riki. Es un buque chino banderayuq. Esto es un buque ruso, Rusia banderayuq. Estados Unidos banderayuq. Israel bandera rikao o Gran Bretaña igual chay bandera chay banderan hawaykuspanku kachaykunku rik mayqintapas balatapas misiltapas kuytitapas drontapas mayqintapas a veces hatumpas chakuyllaman churan chay buquita a veces ninqa nishutataqsa hasta hundiykachinankamapas a veces atakankutaksa chayta manchakuspas manaña purinkuñachu chaysi kay uklawllantaña purichakunku. Principalmente kay Sudáfrica nisqan chay cercantañas purichakuchkanku. Y chayninta por Españata riki más caro suña, más caro kasqanrayku imapas hasta año Europa lawpaq Occidente lawpaq wicharirachinku. Kay ñuqanchik lawpi mana ancha wicharisqa imaynam kachkan porque de frente Chinamantamiki Chinaqa kay Pacíficoman qhawaqmi kachkan chay llaqta. De frente Pacífico takam chino o productos chinos, indios, japoneses, coreanos chayriki kay México man Estados Unidos man chayamuchkan chaymantata riki rakinamuchkan riki lliw kay América nisqanman. Chaynapim kay productokuna mana ancha wicharisqachu ñuqanchik lawpiqa. Mientras waka Europa o Occidente ninkutaq chaypiqa wicharisqas kachkan hasta imakunapas wawqi challaykuna pan y challaykuna. Entonces mana yachakunchu haykapi guerra kana incluso nichkanku
achka llaqtaña involucrakuchkanku chay guerraman. Israelpas munarispaqa atakansa Líbano nisqanta, Siria nisqanta. Hinatin chay atakanakuypiqa ama achka llaqtakunaña participachkanku. Egipto, chayñataq riki Yemen, chay Hutis nisqankunawan, Líbano, Siria, Israel, chay pichqaña, chaymanta kurdos paykunapas, kurdos o Turquía, paykunapas. Entonces, achka llaqtakuna peleanku hinatinqa sutinchanku guerra mundial nispamiki. Ucrania piñataqmi que pakan participaqku riki mercenario nisqantakamari kunanqa de frente chay atakanakuy kachkan. Yemen qariki kay Arabia Saudí nisqan Israelmanta karuchapiraqmi. Arabia Saudí de rakinachkan. Chaymanta pachariki lamarqucha cercanpi puki puriqkunata atakachkanku. Chaywan iskay llaqtaña chayna yupachkanña suyaqa suqta llaqtaña peleakuchkanku. Chaymi nichkanku hinalla kay peleakanqa masta miranqa posiblemente yaqa tercera guerra mundial hinaña mismirichkan. Estados Unidos ñataq semana perdiyta munachkanchu rika imaynama ganaparwasonchikqa ñuqanchikmi kanchik qareja machu qareja. Papachaqa taytachaqa ñuqanchikmi kanchik imayna vencerwasunqa nispa paykunataq riki nichkanku. Anki yanapachkankuya. Mana yanapanñachu Ucraniata guerraqa perdisqañas Ucrania ña perderonña prácticamente guerrata pero hinallaraq riki defendichakuchkanku chay arma puchukunawan qullqipis kanñachu hasta de presidenteman paganankupaqpas manaña kanñachu qullqi tukurunña wawqillaykuna porque manaña Estados Unidos manaña quyta munañachu mas qullqita qullqi kaqtapas quchkan Israelmanña porque Israelta perderonqa hinaspaqa más tarik perderonqa waka dominio de Medio Oriente nisqantarik wawqillaykuna palaykuna. Estados Unidos, Gran Bretaña paykunaniki lliw pachata dominayta munanku. Pero kunanqa chay dominion tukuchkan. Bueno, chay especialistakuna nisqanhina chay tercera guerra mundial nisqan chiqaltapuni hawanchik piñachu mismiriskanñachu imaynaya. Hawanllaya kananchik wawqillayku sinalla siginqa mas wañuy kanqa mas llaqtakuna hasta chay bombas atómicas nucleares chay bombas especiales nisqankuna tuqyachiykamas chayanqa nispa nichkanku chayman chayarusun hinatinqa eso chay destrucción de la humanidad destrucción de la tierra nisqan chay eso wawqillayku waranqantin runa wañukullanqa riki wawqichallaykuna panchallaykuna. Bueno, ñariki yaqa las 10man hichpaykullachkasqanchik wawqichallaykuna panchallaykuna. Chaynatawaq Boliviapi kachkan parokuna movilizaciones wawqillaykuna pallaykuna porque paykunapas sasachakuypi tarikullachkanku porque Chilepichuqa sino Argentinapi riki chay puso gobierno Milei chay riki lliw lindaman churaparon militarkuna tinatin semanaña mercadería Argentinamanta Boliviaman yaykumunñachu ni Boliviamanta wakman manas rinñachu chay informal nisqankuna chay legalmente kunaqa papeleakunaqa hinallaya richkan rikaw. Entonces chay informal nisqankunas mana purichkanchu hinatinsi Bolivia ancha saschakuypi rikaw. Hinaspata nisqanku Boliviapiqa chay gas tukunayarunñam. Tin manaña ancha qullqi kachkanñachu nispa chay siriki llaqtakuna hasta kay movilizacionkunaman yaykurunku rikaw. Movilizacionkunata yaqa semana más ñachusmi paykuna chay movilización ruraypi ucupakullachkanku. Chay Boliviamantapas willakuy wawqillaykuna pallaykuna Boliviapi kakuchkan paros, movilizaciones. Policiakunawan enfrentanakuy kakuchkan wawqichallaykuna panichallaykuna. Bueno, kay tukupayninman chaykullanchik kay willakuyninchikta achkaraq willakuykuna kay según chaqchurimusqankumi hina aswanqa riki bueno hamuq programa piñachik rimananchik kachkan chay Foro Davos nisqanmanta chayllamantaña rimachaykusaq. Ñamniki hayninpa pasaq punchawta apakurunña chay Foro Davos nisqan wawqillaykuna pallaykuna chaypi miki kay atiysapa munaysapa llaqtakuna
llaqtayuqkuna, empresariokuna, chay qullqisapakuna reuninakuykun, huñunakuykun parlarinku tukuyta hinaspa ña chaypi tiantianakurunkuña imatas kunan wata ruranqaku chay Agenda 2030 nisqan tanqayninkuwan. Aparte públicamente huñunakunkutaq ahí chayñataq chayman hinalla chayman riqkuna pakanpas huñunakunkutaq chay reuniones privadas nisqanta ruranku awqillaykunapallaykunam. Hinaspa kunan willamusaykichikña chayta y hamuq punchakunapi repetichkasaq kay foro Davospi imatas aprobarunku manaraq chay imata aprobarusqankuta qipanchay rimarikuchkaspa nisaykichikña foro Davospi watan huñunakuspanku imatapas aprobanku. Hatin kunanqa chay campesinukuna chinkachinapaq tukupanapaq ña avanzachkanña a nivel internacional principalmente Europa lawpi. Kay Latinoamérica nisqanpi haykapi qallaykunqa mama Boluartepis campesinukunataqa niña rantikaramuanchik wawqillaykunapallaykunam. Menos apoyo ñan kanqa campesinopaq. Campesinukunas chinkanan, tukunan. Chay pueblos originarios nisqankunas tukunan chinkanan según Agenda 2030, pero kunan qariki ñuqanchik mana tukunanchikchu ñuqanchikpa kan allpanchik chay allpa tarpukuspaña mikukusunchik. Paykuna ninrika yarqayta qurusunchik wañuyta qurusunchik. Chay llapa kawsaykuna, o sea, mana kay ñuqanchik kawsayninchikchu, sino chay productos importados nisqantaya huklaumanta apamusqankuta. Chaykuna tuicharrachisun, chay arroz wichus, chay fábricakuna mikuyta tuicharrachisun, sino manaña mikunankupaq kaptin wañurunqaku, tukurunqaku nispas ninku rikaw. Amaña chay llapa tarpukuyninta rantisunñachu, tenqarik manaña rantikuyta atispaqa tukunqakuña, wañunqaku yarqaymanta utaqa llaqtaman, hatun llaqtaman ripukunqaku. Llaqtankuta dejarunqaku hinatin manaña tarpukunqakuñachu purunyakunqaña chakrankupas llaqtankupas nispa rikaw. Ñan chayqa kachkanña wawqilla hawanchikpiñam chayqa mana campesinukuna ni yachanchikpaschu chayta. Mana yachanchikpaschu. Kunan imatas aprobarunku kay Foro Davos 2024 nisqanpi prohibimunqakus chay arroz mikunanchikpaq tarpuyta. Imaninkus paykuna chay arrozta tarpuspam llumpa yakuta gastanku. Llapa chay quimicakunata tallinku, hachachankuraqtaq, usuchinkuraqtaq. Tinya amaña chay usuchichunkuñachu yakuta. Pisitaq yakunchik kachkan nispa prohibimuyta hallarinqaku. Amaña chay contaminación kachunñachu chay allpakunata dejachunkuña, purunyachuña, purun yaptin qariki chay qariki como cualquier purun chakraña kanja. Nispas chayta tianakurunku awqilla. Hinatinqa chayta cumplichiyta qallaykunqaku porque chay acuerdota firmarunkuña rikaw gobierno riqkuna. Chayman nirqa tayta Milei, chayman nirqa tayta Petro, chay iskayllachusmi kay Latinoamericanamanta mama Boluartej manam nirqachu puntata mensuqa nirqa. Chaymantami kutiramuspa kunanqa chay Foro Davos chay Agenda 2030 tanqachkan chaymiki Boluarte hinalla uywakuchkanku. Tanto denunciayuq kachkaptinpis chay denunciakunatas mana purinanta munachkanchu rikaw. Kunan kay Foro Davos piñataq tentenakurunku rikaw amaña arroz tarpunanku hinaptinqa ima pasakunqa arroz wicharinqa. Mana kunanllachu pajarinllachu, sino hamuq watakuna kunan qayna wata tarpusqan kunanqa riki maqta chay cosecha kakunqa suficiente arroz kakunqa. Wakiq willoskunata ruamunku arrozmanta kutaspa, bueno, willospis kakunqa rikaw. Suficiente kakunqa, pero chayta riki poco a poco implementanqaku iskay kimsa watapiqa posiblemente arroz minusianqaña. Minusiarun hinaptin ima pasakunqa llapa llaqtarunam hasta chakrapipas arroz mikuyllatañami yuyachakurunchik ima picantichapas teqtichapas acaso hinallachu siempre arroz chayuqmi puntata qariki mana arroz chayuqmi kar hina chayllami teqtepas arveja teqte calabaza teqtepis kunanqa riki arroz niyoqllañam hasta truchapa papa chayollam karqa puntataq kunanqa truchapas arroz niyoqñami que papa waqta chayo bueno imayuqkunaya según riki preparakus munasqanchikmina o restaurante preparasqamina o yachaq preparasqamina chaynamiki arroz siempre yaykun imamanpas arroz prohibiramunqaku hinaptinqa chay arroz kanqa chay qulliqisapakunapa mikunallampaqña llaqta runaqa manaña mikusunñachu. Ñuqanchikni arroz tarpuytapas yachanchikchu kay yunkapi arrozta tarpunku.
achka yakupa kananpim arrosta tarpunku, principalmente la China, India. China, primer productor de arroz. Chay yaykuronga chay plan agenda 2030 arroz tarpuito prohibirán bueno tenga. Arroz micharikuron ari kay Perú pis kay norte lao pi tarpunku machkata arrosta. Tarpunku a Colombia lao pipas. ¿Ah? Chay tarpukunat prohibirán tenga manaña arroz kaptenga apupa mikunayang ñakanqa. Ñuan chikunak mas yarjay me yaykusunchi pero chay agenda 2030 pero nichkanto chay uno nichkanika eliminación de la pobreza, tosñata hambre cero. Pero hasta vantaj haykuachkanchik chayman. Pichay menina chay eliminación de la pobreza ninanqa chay wakcha runakunata lliw tukurusunchik wañurachishun chinkarachishunchik ninanmi. Pero chay ukunpiqa sunaq ñapas yakachkan lliwcham chay manaña wakchañachu kanqa, qullqiyuq kanqa, uywayuq kanqa, chakra sapa kanqa, mikunanpaq suficiente kanqa nispatan chaymanta hambre cero. Chaypaq rikillu gobiernokunawan yanapasunchik y tarpukuqkunapas ya uywaqkunapas chay tarpukunqaku uywanqaku lliwchamanta rikillaw chay mikuy suficiente kakun hinatin manaña yarjay kanqañachu. Chaynanpam kachkan qillqasqa chay papelpiqa. Pero chiqapta puniqa manam chaychu significado imam eliminación de la pobreza ninanqa mana riki chaypi sumaqchata churamunku riki imam kaqtachu. Chay eliminación de la pobreza ninanqa wakcha runakunata tukusunchik chinkachisanchik ninanmi. Hambre cero ninanqa wakcha runakunata yarqachikuq runakunata chinkachisunchik tukusunchik ninanmi. Mana mikuyta husunchik ninanchu awqillaykuna. Entonces chay noticia pero nichkayki chay arrozmanta ari manan kunan wataqa kanqa suficienteraqmi. Pero watakunamanqa pisimuytañam qallarinqa porque kay agenda 2030 nisqan wariki prohibimunqakuña tarpuyta wawqillaykuna pani challaykuna. Bueno, chayllachi karqa rimari kay kunan tutapaq ripukullani pasakullani aunque apurawllaman pasaron rikaw. Mastam rimarinanchik karqa pero oram riki ganarat ya chunka horasman ya chayaykuchkanchik. Puñuypis hapirullawan wawqillaykuna. Ripuchakullani pasakullani. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal Rimarininchi. Chay kamu. Tukuy willakuykunata apamuspa.